kita catatan amal ta selama ia miko abio tatari may sabaraki. Ya naro ampai laudongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro, pancaji we kita catatan amal ku ya terima atau kuhe. Yang kedua, tajaga ia ngak lima ku ya po ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga, tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja, tulian naro jijidena tak kalupa. Napa ya ku isapu ulu pikir aku po, tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ia ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasibem ina ro pak donga mi rilisarangnya di mani jadi ina riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal apa latu tu surimon rimin dongang naro jadi naro nak ada pakai ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli ni o komi bolo ronda ngecenga na sawa ya tu sange jenne taluka denen to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kede to mak jenne pusah itu jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka kotopura nama jenne Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma jal'alni minat tawwabin wa jal'alni mutatahhirin wa jal'alni badikas solihin. Maka dia Nabi Bukhari Muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu purabami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipittei kega pintuna suruga memolat tama. Tu barakah na jenne pak. Maka lo mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajam lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka cede neraka kada pakanja ke bije cede maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to pura ni milaw dongon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lido pasti ang kay tarima pa dongan no ko to na saba pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta Ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari nama dek pasanir deh. Aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na. Tilau doang ya ridi imange pada rona imata tilau doang salama kalino salama kalala kubur salama kal surimondri. Tilau doang tu pa kampung anu dalek na nama lomo. Pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dalek. Itu lau doang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kada magi jadi na bosi pak angka mato tau panen na ye angka tau panen na pak mama pak di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui gitu ya na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu niya ko ya makiro yan na to ampay to panita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na din nakasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno api to kanan na tamo ko api de nakasola api na pa baraka ipo ng Allah Taala nasuri kada cekke ko api malu muy patapulo sona patapulo wanina kilala ngapi de nan ri api pai pudang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka ipo ng Allah Taala aja musolangnya se na tawa kakay de na masola
Tapi aku makan di pengalat ale masih kerja itu makan menjasa anguran ini. Itu jadi ya, Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak don ako mak Galu mau pi sisa na dupa siya na tapatat de don na. Apa apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5%. 5% dia na siya. Pan itu ya ko makadai manu apa je baini kustas maseke aja talengi jolo pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama no ko kanto na makun ray makan yati ga bicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasa kate na makaseke apatula bawan ni Pak. Kamu ate gawat di patulang ni kucing mangkali nga baca itu. Oh iya, podangi maka dia na deh mau ke majasa ke wapatolako, ay masih basta tu maka majasa ke. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papasalama, de no ko basuri monre, namo kolino. Iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nan api makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Iya de nan ri agagay ko de na pura masidakka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina danan re tolilo sapa to kasya si jolo ang kapitudan na si bawangi manre iya na tu ampe to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinna iya mato tu nala dasar maka nasidak ko jolo dia na kan namanya tu balate make itu ya saba masidak kai apa maka dia kum pasid jo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay nasu na suri na bitta bawangi bali bolay. Nasaba iya ko pura ni mo bagay nga ngoko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodongan ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu ko macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni andre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa baraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kaja aja mapai ini ha itu hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ibi apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pamilihan chale eta papade mapake wajoju. Maka dalang iwa jujur na bali bola ko liang niya aja mo tanya. Ya ko pe tapangaruh itaw tapangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko menre elena mo tu matarima detok tu kana bawangi. Palinga melo pasipato do tay nang kamu ba. Maku tanatana makana maga tu pada 5 taw gitak dek. Gitu. Jadi ko ya aja mo tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pag kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sindrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kanapatun. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tu. Napa ni konan ri api bola ta dena ya tu chale lopat dia bali bola ta mo tu si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko chale ta tajam mati. Ini tu bawa Pak na bagong ibatay na pada moki mo lay.
maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da to benrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko Pak Mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjana nata curita Pak mako ko mamulan itu mu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak Mega itu mako ko tanong ka masalahna tapak Facebook ni tappa ko Facebook menre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sab butaw tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pangalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo mak dek mana tawe roki dia tu masikiri mak dek mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu roki tapi dia tu kagak kowe iya, jadi onron roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa reji pa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua ti tapai mangya ti anu kong kamasal pada liwar rejin jamana tu komelo macuri to ngeti sangi mahakiki tu ay marajin apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempu yang idalle na aja na turu nga bala ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa ikong kay mamahape masyara langsung yen lo gati do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam Pelai aku masam pajan itu 5 lay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran macam deh. Iya, wakiro alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi tay na kampungnya madecing ite masigi na. Iya na madecing masigi oko tu na pacing ite na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo. Iya nang kamasigi de na majaga makotom itu dalyo. Kung makanja ibola na po nga latalat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po nga latalat. Mako itu pinapabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may katan matandre to diyan na masigi Pak. Pak itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak makato to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagago siya matah asam pajang. Magilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo Pak ko masiging kamanan ito. Itu ampay makaraka ya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu kau macet masigi, karena tumamparang pala dito ka sumbangan na. Ya biko jumain ang kamu ba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miyangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nak katu darajat mu puang Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jano ko tu. Itu guru tak jadi sabara ki umak layu rusuh. Iya nah tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino maka tohe ke bicaraan na itu. Jadi saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tete kena tama.
Tama ni kapan? Hah, danang kay sa taterwa. Si di man nek. Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian ku kung kamato ko lo kira nih bagi-bagi yang cum makutu aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh biasa makutu maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan ini makato akun iya jadi dong ro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan apa mula kata mo pesantren nga runamalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kulong subra bil falaq kulong subra bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kul wallahu katallu mani baca kul wallahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalin na iyo ko watang napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kul wallahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya tapala mo alam nasrah to aja minta ke dalam nasara katallu kul wallahu katallu ibaca kul wallahu katallu alam nasara katallu itu magi na katallu ibaca kul wallahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarung motoro ta aja jo tapalari apa mako cinampa tabaca kul wallahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang ngaleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamati santani aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang iri patama kang ikorang ngalewe kul wallahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul wallahu jadi na tu nakada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya na tu ampe to mata tadiro dia tu na melampe bacana tama ka ponco kagaga me na pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yupoy di baca palampe na kajili Diyos kumuha padahal di ka paringaran itu iyo po tomatay rilo de gaga api Jepun ni napasisumpungi langsung kiro nasa angka mo to ko hadesa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan na tunah kada dupa memang ina pamutana
kumata anak ko aja nun Andre ulah mutana. Makiro, ang kamana tuh. Iya mana mau tuh napake. Dia itu nama lampe bacana. Api Jepun mi salawat mi napake. Tapi dia dapat tuh mak baca salawat. Dia dapat tuh baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kana anak masemang salawat mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak dokter kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tupak baliang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummu. Mo jagay pakitammu. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guruta ki aja Abdurrahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong ada rimangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca dosa lama ki imang ita suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imangin na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tau ko dena sampai imangin na saya nuban na moli tau denang kenalo masih yo lima baca dong. Desa wakada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy. Ya bitau ko ini nak gererang imanu sila dan na songin apa loyoli ni patudatu dan milau dong alena ni nilau dong kenapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makan jasi sesarona. De sisa kagak talolong. Itu ini pe makada imangnya. Mega apa tu tahu na patat de ni ero. Dia nak baca. Iya ko ini milau dong. What this saya terima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi maleka nasaba iya ko pure pandre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matau pandre tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na kan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Iya manama ko koten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tapahang ihe. Sakira iya upangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi ko kadangnya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji to ta isilalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suro ki milodong. Angka ti baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakoli ngakepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dong kami makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kung kana anak makunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Ya ko di kagatuloy mala cara mako mapamula na lato capa na, ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to, araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar, jadi araba pacapurang na ulas safar, kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya sa tangkali nga to. Capur raba. Kaya nga capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturo po ng Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu.
Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iya baca surah yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala imapat tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan na di tawa kakak sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas safar selain bulan safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Oh kau misafar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayana tu nak kada aja mau pak boting aja nak sebab onronan no balai. Yo pidi denia pala makada man pokoknya capur raba dia mulai capur raba mana padahal cicam misi tahu. Bangnya ya kau jawai maka dia rabu kesan ya pidi maka daki capur raba itu sama. Ya, saya kira ini pengolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.